nakada ko jing bamhun ki bahing hasem hadin balap ya dien mong hakamet balaklat no jongwei samla hadin balawanra sayeng nakajing sumar hasupakir hostel sulong ki bahing hasem kila ojo no dak ijahar hamaulai police station bandawa tokit halor kajing klat no uni usamla nakashnong kulia haribhoi district balaken no ba ulamen saujur nakajing kelon hanihu sulong balara yu syah cakal sumar hasupakir hospital sulong. Ikum bahayi hasem jong people inhi kon jong ba coming comping inhi angkat ne bahayi hasem bersong benon langhang ne khamat jong pi ba ane kibapet ya kane ek bajah kai hasem jingi kabiade bat di bukil inhi oba o bukil inhi para jong ba nitul benon langhang ne ka ek bajah kalong bahakan ruterik akan ruterik ya people layok jintip ba ukur niok kebor nak parok je trilang yu hapo ka compound nehu utrei kum ku special guest hapo guest house ya hata kepor ba ukur kiong ba kila lirat sinigrim na nigrim prinsip lirat sa nasaret kisurum bati para sa sepeker kapor bara sa sepeker niok kata kebor por chip je pat hadin kumba arpo menit pat niok biang kajing pun keba diong ba ulak pengjur tegila pedung hapo ka ICU tinggi rong namar ba benyo ya kajing persan ngap khambaya kajing masa ju niong torak sapo ICU henry ndala poi ngi kumbahi ngasem por sa beje namar kan ti bejengai te ulak dan po ICU ngimla sebenye kran ubri udon ha kajing bom ti brief su banyak kran ne itu ya ki bahi ngasem te katerik kapor kayai kumtu ha kan tarik nadu utrik nyutrik sekali lek kumtu te umlong ngipek umlak sebenye kran dah hakapo hakapratrik bat itu hakapor sausan beje san beje ngi yok ka jingtip na doktor ba une ubri ubri bipul ini ulak lano te ngi kelipat ngiru ak jing lului namar ngi i baja ngi itang taga dak bedon cha lendet ni sadin te ulak te wang ngiran asa yeng ulak lat namar ke ni thu jong ki ngi hab ngi ya ke ba ki parok jungu gile bhayu te ngira na sayeng anda la poi hajing ni kum bahi ngasem kade gerkom yau balak lat ban nyat ban khoi ya net ku pha chu saben rung sayeng te la nyat ban khoi ndai kum bang i hak dak mong ko bodon hak sedem kini ki met ku pha chu kalala pen suksi yangi bat ka pen artin yangi ken ya ka ega ba kum ba yathu ba ur hende ka jikur bat kata ka jing jai u kami hapsu tingi kum bahi ngasem ngiwan ban yakren bat ki kulit anong po te kulit ko ti ajumo tingi benle ka FR te ya kebangi de benle FR tipa nomor kane gajah samolai sekte jeka tingi le samolai te namolai haji yakren jingki glesim ya FR tingi te ka jing yakren jingki bat ni kulit anong po te ki ailat ban omba le pusmeten ya kamet tingu badia isisha te gila ngilara eu minin sane sa po sibil nopo te mentang yang ap ya kerpot kita nilai yang pusmeten te kane ke ke baja kalau ke bawa peno ngo yangi kalau ba ya kiwe ru biasa iwe trilang kamtam ke ceja ya hapo ka dehu hapo kumpau dada de bat kino ru te ndai nipat yim kono yano ni ai ke jismu ya itu perlu ke bayarap
ban lira itu ga met jingo hapo ke hospital ndrei ke ek ba panuan padlengi kolong ba ya matai ngi su abe ya report ke ek ba ngi yo na doktor ba ke ek ba ki pulis ki le ya ke kamu ba ke dele tangga tangga de ji kuat jingi hendai barok ngi penpau ko jing sengu ko jing le bah ya kitu gi barak ya uru te ngim don kono no jing kono ya kiro kata ga de na yang jingi bayang sem jong bikul inghi tengi ai gaji semu ya kan ke bentai ya kulit bula simti bula simhia kan ngi kermen ba na liang kulit ru kin ai report ke babiang kat kum ke e ba mki kiyo kermen ba kin ai gaji trilang kinirap ingi na mar ngem de kita gi ba ndon ke jinang di stat ibdon musba ba ko babiang ya le ban wa yang bisa ya kan ke de gaji kuat gaji rap ingi te kermen ba na liang ke kulit nanti liang ki be bahan ji bedon hang nerok kin trilang aga ne ke step idon di kongorona MDC jingiru ai semu ya ai gaji semu ya ki bagi dan talang ni ne remba senong gulai trilang ndu menen ban yo ya kene ka benta ban de ya posmeten de ke e ba hakmat de ke de ba ni ap ya report na posmeten ban nak pulit de halor kata ka benta dengan tu sakmat ke e penlong ke penca dan yang ji ba ya kasem ke tangta mo Tata, ใครจะมาช่วยพี่ครับ